Moi weti wasi peupe mtakuja kutafutwa. Talipo hivyo. Muminyo konye muli tiyari kuchinchi mondigie ni wombe musama. Bora conditions chichonzi pivago kwana you meet them. Umanyito mwana ono muibi. Tocha como veka robega puere terera mangana. Morete kura abagambi mbara and you are so mole ne bahati sana mubwato mugambi nsa. Chekora randa wako na kotebe eno kuwa eno kubuno mugambi amwe politician nera ne administrator mangana ito na bara abeta ikirana. Lakini we made divine principles lakini togo cha mangana ngala asima tufanye. Boga kero gusuka bosiniga bara ikurwa sensemo ya gusiba mobolire omugwasiri boborendu boime Fred Matiang'i kogendera osikoreta amagendero ime yorongo rwa gusia nene nigo bamusabire buna anyareka gukora gusikobeke mero bya bene gukora amagendero ali achagetigwe ime yensemo ya gusini niga bara yabu bayakwanita ya litukurigoro kero bakiranite amatanga yokomwenia omamu mwabo oyore omo chairman gusomnyakero bo CDF wa sensemo ya nyaribari masaba bara yabu nigo bono bamutebiri moske mwengo bamusabire Dr. Fred Matiang'i kwenda ase serikali goseko bori murai bwenze kokora amagendero ali achagite ase orogongo rwagusi anena nsema yobo chenu hamo nechpara. Mimi nataka kuomba CS Matiang'i ya kwamba kuna wakati wewe pamoja na governor wa Kisii County promise ya kwamba tutakuwa na cancer center. Bado tunangoja hiyo cancer center na tunaomba tafadhali muharakishe. Ya pili yenye tunaomba, our president promised 100 kilometer tarmac kwa kila constituency, lakini constituency ya Nyaribari chache, constituency ya Nyaribari Masaba na Kitutu chache South hatuna hata kilomita moja yenye imewekwa kwa hiyo 100 kilomita ya rami. Kwa hiyo tunaomba hiyo yote iwekwe. Kuranja CS ero kese ni ya na watureire ere nene mono ya bunde Masaba North kuranje bwana CS ntogane tiero kese ni area ebe Ibere isa tukiagere nene mono oyo mugutara kuri korongo mpaka ibanchore teri yale mu wanta CS atoe kwenda atoe kese ni enya wetero mwana itu Matiang'i na atoete para yeram ya kilomita 15 kurusosera mpaka riyo mbaso yagendire kilomita ngenye netikadete kilomita chinde toko mubolinga tale galia ntoko mubolia chara kise pare liere ntoko musabera kiaga nero ralia kisere ne anyamasivi ne chinde nkonya kugamba tore naende natu antete natokorere. Ekero kyobugabana ase county ya Kisii kigenderete gutwara omunguso omonene nabarai ao wesoki gukikori ekero gekyo anene kuru ase ensemo ya Nyaribari nigo bona abanyaribari gusabarai kuru ase ensemo ya Nyaribari bababorire abanyaribari bali batoneire gosiba mereire amatekero gekyo gochora oyomo oli gukikori ekero gekyo ase ensemo ya Nyaribari nigabarai ao besokire eri gukikori ekero gekyo buna oyomo Charles Matoke omosubatire chotundo omobunge Onyaribari Masaba Sekeri Machogu amo no oyo mo senator oyo senator Sam Ongeli abunigo barari gochikuriye kero yekyo kurende bono nigabarai baba bolire gochoro yomo ori chikuirukiye bendere yekero yekyo kurwase ensemo eyo bande boko bolyo bogabana omusike Machogu yali bali murabange tinde tuko kwanaga abande mbaro omwana Matoke nara lakini mumanye buno Munyaribari achandegete mataria nabo mware kuwancha mochoro yomo unatwenda South Mugirango ndutaitse chikuja kutana chikwori tanande Munyaribari ochandekire abataisaini ngoja ko ikatoreke rumontago tenoje taisaini twa mukani gaye karansa tigera fulani murefu ni wanya kwana mocho totebie murefu ngete no maite kuna twakinire gocha naye na buri buna batugikire na gutwekire gocha makwa beiro muntu bono rende na ndende murefu kwa itani gwacha goteba totebie na buri ororo gotebia abantu nere miaka yagwereire atebia Abanyaribari ngase bagochigo chia segetega na itu ntoko genda kando lakini amagoso ntobuate ndari gotigatinya kwana
ama ngwana kusendige ama gosa naya yani indutwe kaba gusi ekerwe kenge mereire abantu mbarumeto buanza kerase ingitoko imokera twensipi igotoko beka chigwawa togende pakemechiyeye totebya abantu iganga tiga omuntu tuwakire keranyanyarebe abanyali bali goikatwe bange twasokire abanyali bali abange igotole bane lakini imwaigwa mu MC oyo orubo machoge bunateba eng'ombe likongo eng'ombe yende akaheli ngakimogokora mumanyiti sokoro no mugaka machogu tiga baisaranse baigwane asengencho onye muri gochikoigwana igotokobetereri togende busyo pako mwali asengencho ekeroge keiga goikaga chinyali bali abanyali bali gotubwate chikura 160,000 votes echine chikura chinyinge chirato ekerogo erinde na into togende mategali ekero tugusuka bosini gobono mugwasiri buborendi bwaime Fred Matiang'i abagenderere kubasegeta bagusi koraria omarembe anene ekero ensegendete kweria ni ochobo chori obonene bumaka bujibire ne merongo ibere boigo Fred Matiang'i ni gatebiruna ni ge serikali yanyare kubike mirobiri ya bene iri kwena kimina oborendi ngotingi ubore ekero abaraina baro bagendere gwaka gusigu ya kerekoko yokurye birogo ao ime yense. Tafadhali, let us bridge tolerance, peace and stability as we go forward. Turaminda. Na abasoro ile kamuranchi. Mubaza kwatana n'abantu baito asengeje amangana siasa. Zukwatana n'abantu ozukulita abantu jingoma. Bora twachakire suku baritore security ntutoli ko yandaruza. Na otote nene isuka kolenda abantu. Yo tolende te classe. Na ino kamuranchi abantu baminto. Ese ko rumuntu tamanyiti so muntu akoragana tali muntu se itabye iko. Kera ntuze itoga bantu babunabu. Sekoro muntu tali koragana mna muntu se ita. Tebya ba chief, tebya ba assistant chief na abande elinde tomanyenga kitoko genda. Omojumbe okitutu jaje South Richard Mumanyonga oyo kabere omochumbe onyalibali jaje Robert Monda amo no mubunge udagurete node nigo bono bagendere gosingerera buna nabo bagojikorosia serikali ye county ya Kisii ase omwako boja boigo nigo bateruna nigo bari gitikorosia serikali ikoreta magendero na gosirio bokurumi obwanyarire bokorekana gosibonde takonekiwa ase county ya Kisii nigo baya kwane daya abu litkwiri gorekero baikiranete gosekero bandete guyakera eko kwa sense moya bajo ime yebunge ya Bali Masava. Nade moya igete abare tutu bakambolia. Koli yoro bogabana, so koli yoro bogabana. Noisa ine, emyako bwate nenia, ekiendo bwate anekia. Kabatelia, onyendi na akagete. Kabana aliko bigabana, lakini omo betutu, mtokagete omo betutu eginelie. So that yekero ekera ganda siko. Kamus konane kirane. Atuacha kobaliera. Iga atali batengande. Iga bona chanta gete monyigwe. Tugakwana no mwana oyo minto. Nkamate bisimba. Abantu abegene ira toko baliera. Wowe echirese cy'abantu abataka. Oso kebesa yo monto mutaka. Ekero monto mutaka korera omurumi olia. Otira abana bawo bacha kuchambika. Mungu ajamai ngamutokwane sipo. Ora abantu. Lakini aiwe tukana kwa kibuga. Wako wende mirando sa. Kwa kunga kama jambazi nare teke kanisa kia jamu kama. Ngai bedewa. Ona ngebo ni jambazi nare usweno. Ya. Amtore jambazi yomo nyaliba yongambela wangu. Tisa imebaki. Sisi tumeamua kwamba tutatengeneza jimbo la Kisii liwe ambalo liko mbele kwa majimbo yale mengine yote. Ense ya Kenya bono nigego chikoba intangani as Africa ya mocha gutwara gusekoba nase obwato gosichimeri chikoroserwa na gukora amange yenyanja kaukwana ekero aikiranite kuigora bene asayo alimotongwe e county ya Mombasa murai wenze Uhuru Kenyatta ni gatebete buna serikali ne chikotoria enibo enene etanetie chibilioni 50 nomo na kianda niga yakwane daya ekero achete kuigora obwaga chobu gose bokoreri ase ensemeyo ya Mombasa nande boigo murai wense ni gatebete buna ejine
chingaki tutakire gusukuma magendero anene na gutikana na siasa anene ka twendete kwerigania kuja sobo jori bonne bu mwaka ujirubire ne merongo ebere. Tukitaka kuendelea kama taifa, tuwezi kuendelea tukiwa sisi bado tutakuwa watu ambao wananunua vitu kutoka nchi za nje. Furaha yangu ni kuona vijana wale wote ambao wanafanya kazi hapa pamoja na wenzao wa Damen. Na miaka michache facility hii, wale wote ambao watakuwa wanajenga hizi meli, wale wanafanya design za hizi meli, watakuwa Waafrika, Wakenya wenzetu, watoto wetu wana uwezo. Ni nafasi ambayo hatuwapatii. Na tukitaka kuhakikisha ya kwamba tumecome a truly industrialized nation, a truly upper middle income country, there is no way we shall achieve that without industrializing. Kwa hivyo, vile mimi nasemanga sana, siasa chache, kazi mingi. Tufanye hivyo, wenzetu hakuna lolote ambalo hatuwezi kutimiza. Kwa hivyo, shukrani tena, pongezi, heko kwa wale wote ambao wamehusika kwa huu mradi. Ni siku ya furaha, ni siku ya kujivunia. Tukiwa nchi moja kati ya chache tu katika Afrika hii yetu ambao sasa wako na uwezo wa kujenga na kutengeneza meli zao. And I think this is something we should all be very proud of. Umanjimara rigo ikabu na wango ikomweri bamwana haita Amayia ina kwargani Chinsa jiga ni ukubona nimbega Chinsa ikomiri ni nyaringanda kumanyali agendete gwatika ime na isko ya gusiko nende nabaganda gutubwatia se nabaganda kubwati mirobiri yetu kwetera sense meri mitandao ya jamii, sense meri ya Facebook tonyore Ndizi TV News na sense meri ya YouTube tonyore Ndizi TV News na sense meri ya Twitter nabagoto tweet @Ndizi TV News nyura na chikora Chinsa kianda cyabana basongo cyurukumerana na Steven Ndemo ase chikosoli nabagosoli nere naraga kumanya gendete asichikosoli nebiti awo ni ngo koboli ogendere kuri mirobiri yetu toska na ande twara e weekend ngiya itabwati birukunyo binde byonzi una botambe ndoke Brighton Makori.